u sferi onih lavova, da su to malo krivo napravili. Prvo slovo vam je Č, iako vam ne sliči na Č, prvo slovo vam je Č. Čune. A čaj sa to. Ako nam je zid koji gađa topovska kugla okrugli, onda postoji velika mogućnost da će ta kugla malo, što bi rekli, štrajfat, hrvatski naziv štrajfat, zidu i da će manje oštetiti kulu. Zbog toga je ova najstarija kula koja je bila kasnije ograđena sa ovim krugom. Pa kad vi gledate, sad evo imamo te slike od drona koje mene još uvijek fasciniraju, pa kad vi gledate od uzgora onda se točno vidi kako je tu kvadrat, a izvana je krug. Zašto ona nema ulaza dalje? Zato jer je ova bila prva napravljena. Znači ono tamo dijela nije uopće bilo, nije se imala s čim vezivati, a kasnije kad je dograđeno, tu vidite... I to blago se vodilo tim putićima prema gore. Kad bi kretali iz sela, najprije bi svi momci odveli blago na vrh, pjevalo se, sviralo se cijelo to vrijeme, dok se odlazilo cijelo selo bi ih ispraćalo. Ali onda ko će ostati gore sa ovcama, ne može ostati, ne mogu svi ostati, imaju posla i onda se... stavila cipanicu va šparhet, a ovdje štokrilu. I onda bi tako rivala cipanicu unutar šparhet, onoliko koliko je gorelo. Bilo je vremena, mi danas imamo... se snašla. Uglavnom, nije bilo zima. Nije bilo zima. Bilo je sigurno. A hladi se dvoje. Da, sad se navukao.